Dobro jutro ljudi, drugi dan našeg izleta na Plitvicama i danas se nalazimo na ranču Equus Igni i kao što vidite gore je ekipa već otišla pripremiti se za jahanje konja. Nadam se da im je jučerašnji dan bio dobar, da vam se sviđaju snimke, da će nekom poslužiti kao dobar weekend getaway. Imali smo zaista zanimljive stvari, posjetili smo Plitvička jezera, imali smo zipline, imali smo kvadove, vidjeli ste lude snimke sa dronom, jer naš Krešo Šarić najbolje vozi dron u Hrvatskoj, stavio one gogle, izgleda kao Jedi Master i samo piči okolo naokolo, tako da ćemo i danas također s nekih stvari imati brutalne snimke i sutra i još ćemo u ponedjeljak, znači bit će vlogova, bit će materijala, pratite, gledajte i sad idemo jahat konje, to je bilo bomba. Da sam predebel za konja. Ali ima teretnik, ali ne. Što kažeš? A, dobra kacka. Ja vidi, ajme. Evo nas na ranču Equus Igni. Idemo prvo odraditi jedan foto session, a onda idemo jahati ove divna i preljepa stvorenja. Kako mi ga grlio? Gledajte. Vidite desno. Zakat sve vide. S kim ja dolazim. Tu si se dobio. A gdje si ti meni, joj. Vidi ga. Može miran. A voli se mali ti. Ti se voli tako. Viš, sad imamo u potpunosti outfit. Ne se pojao. Malo je hladno. Otvorenog sunroofa. Šta? Je tako kralj da bih se udala za njega. Dakle, sve je jasno, sve je jasno. Svi znaju gospodina Baraku. Gospodin Baraka je sa njim haračio po Bangladešu, po Indiji i trebao je još samo haračiti po Butanu i Nepalu, ali nažalost zatvorili su nam granicu pa ništa od toga. Korona je krenula haračiti. Jesu ovdje ovi za influencere i to? Jel ovdje idemo u Adrenalin park? Streljaštvo, poligoni, kvadovi, paintball. Romano, daj molim te snimi Romana,
Nek ti on kaže do kraja šta još ima sve. Apsolutno sve. Dakle, osim kvadova i paintballa imate i zipline koji će uskoro biti u funkciji. Imate i softball, imate i divovsku ljuljačku, imate stelničarstvo i ja bih rekao, šta su mi rekli, da imaju seosku olimpijadu, dakle lokalne sportove gdje ideš, uzmeš si skije pa se staviš pa se utrkuješ, uzmeš si tačke pa se utrkuješ, slažeš gajbe, svašta nešto. Adrenalinski park ovdje. Šta mislite od 3 puta koliko puta ću zabiti drvo? To nije jedan put. Opa! Opa! 2 puta! Nije lokacija. To je ona hrabra, ne boji se visine. Kako se drži? Kao pravo? Znaš koji trebamo, ono trebaš pogoditi, to znaš? Ne smije vristi. Ništa. Ništa. Može. Jesi još uvijek na live, Andreja? Da. Wow, tvoj live gori sada. Nikad nisam bio na divojskoj ljuljačci. Prvi put u životu. Easy, mali. Kurazba, ja ne bi nikad u životu skočio bungee jumping 233 metra da se bojim visine. Ha. Bro, we're getting this shit lit. For that balling, dog. Po potoku ćemo gacati sa prozirnim kajacima. To bi trebalo biti jako lijepo. Onda danas idemo u dolinu Jeleno i u Baračeve špilje. Jako razmišljam. Jedna ekipa je jako na smeđe, druga bijela, više su bili na smeđima su ljubomorni jer to nije isto na friendly, navodno. Tako da idući put moraš sve bijele. Sve bijele. Tako je. Ono treba i outfit uzeti za bijele konje. Znaš, one haljine i ono... Samo što ovi bijeli konji nisu toliko uredni. Tako ne treba reći. Jel požurite bijeli? Požurite konji bijeli. Znaš kako se Tesla otvara sa pokreti, ali moraš dati pravilan, on je baš pravilno išao. A je li brzina isto važna ili samo putanja? Brzina tako. Nekad senzor prepozna, nekad ne. Da. Spreman za dalje, a? Jes. Hoćemo malo zagnjaviti Andreju i Kikije. Može. To je to, ajde. Oni su danas glavni akteri. Večeras imamo DJ-a. Drago, kako si seksi, evo i kada sam žena, bio bi moj.
Sad se vraćamo nazad prema kampu, ali gospodin koji vodi Velebit aktivnosti nam je rekao da u dvorištu ima rodeo bika. I onda naravno moj buraz je mislio da će biti dobra ideja da ja idem na biha i da ga idem jahati. Pa eto, kao što vidite, ja sad idem na biha i idem ga jahati. Idem na bika i idem ga jahati. Jedanput sam u Americi jahao, nije dobro završilo. Izdržao sam nekih možda, pa ja bih rekao 2 ili 3 sekunde. Mogu bi sad na 10 sekundi izdržati, vidjet ćemo. Šta ti misliš, Laki, ja? Ja sam konja mahala. Ti si konja mahala. Došli u dolinu Jelena i idemo vidjeti ovdje prekrasnu prirodu. Zabit ćeš se u auto, čovječe. Osjetio sam uzdahe ovdje na vratu. Ajde reci, molim te, gdje idemo? Dolinu Jelena. I tu ima... Podijelit ćemo se... Pišite dole u komentare šta mislite kojih životinja ovdje ima najviše. Da, bravo. Pišite u komentare, znači došli smo u dolinu Jelena i u komentarima pišite kojih životinja ovdje ima najviše. Podijelit ćemo se u 2 grupe, imamo se otprilike 25-26, 12-13 u jednoj grupi, 12-13 u drugoj grupi, morat ćemo biti jako tihi i možemo hraniti jelene iz ruke, znači vi dođete, uzmete hranu i ovako im stavite i jelen skroz dođe do vas i to bi trebalo biti baš jako zanimljivo iskustvo. Ja samo tražim ove moje druge goste da se ne bi to... Ti si Igor, jel? Onaj zločasti. Da, i svijet jelena, koji svijet ljudi ima svoje influencere. I sad idemo gledat kapitalce koji influencaju u šumi. I to kako oni influencaju i mi influenceri možemo nešto naučiti od njih. I sad ćemo preuzeti njihove tehnike jer oni isto puće usnice poput nas. I sad jednostavno nekakva sinergija životinja, ljudi, biljaka, svi ćemo to zajedno ka zajedničkom boljitku. Svaku godinu raste za jedan više kod ovdje. A ovo su lopatari, od njima raste tako u lopatu, vidite. Koliko je životni vijek? Na glavi. Koliko je onda ovaj tipa ima godina? To je onaj tamo veliki 8. Ali nisu svi rogovi, tako da svako ko se kuže u rog zna reći koliko ima godina i jel. Slika se s velikim jelenom. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.
nije nam danas ide doma. Da. A nije. Jako sam tužan i ja sam isto. Hvala Kikiju na svemu. Sve nam je u životu omogući. Budući se nalazimo tu na Plitvičkim jezerima zadnja 2 dana, ali idemo u Baraćeve špilje. Kada uđemo unutra, molim vas da ne dirate sige, ne naslanjate se na ništa i vama kao što znate dozvoljeno je slikanje i snimanje. Ok, kacige na glave, idemo. Posjetili smo Baraćeve špilje, stvarno je bilo prekrasno. Sad pićemo prema kampu i imamo oprošeni parti za cijelu ekipu. Neki su nažalost otišli doma jer rade sutra ujutro, a mnogi će ostati. Tako da smo pozvali DJ-a, bit će dobra muzika, dobra klopa, dobra zezancija i tako da nekako zaokružimo cijelu ovu priču. Mi ćemo još sutra napraviti možda neke stvari, vidjet ćemo kako ćemo se osjećati, ali uglavnom cijela ova priča, cijeli ovaj vikend, svi izleti, sve aktivnosti su stvarno bili topova i još jedan put hvala općini Rakovica i najviše hvala zapravo kampingu Plitvice koji je ugostio sve nas ovdje i priuštio nam ovo divno i nezaboravno iskustvo. Da predstavimo našeg DJ-a. NBA u kući, evo. Jesam ti rekao da će sve biti na visokoj razini organizirano? Da. Kada zaputimo u ovaj dio hotela, tamo će biti neki show, pa lagano se uputite. Snimuka, najvećeg influencerskog mitinga u Hrvatskoj, glavni sponzor Kiki i Kiki pušta balone. Odlična fora! You just rather